Gusto mo lagi, Mama? Ay patuloy gasa nagsabong kiniliw dato kenrikat awala ay mauray ko kaasim kaniyak nudala ang talang mamabuybuya. Good na kentayin wang na kaisip ka binudik nagmaling ka bragubra.
anak nga anak, iti manalon, nagururak na bahok taltalon. Anak ko, ang kaunay madayon. Tane, sumangput ni mamang mo, tapangaldawon. Wan tatang, umayan! Tatang, tatang! Naglaing wala ka ti barok kon. Isabelo, tandaan am dahi ti barok. Agadal ka nga nasaya at tanutimin to kaya ni nanang mo ti agtaltalon. Sika ti mangtawid dahi ti talon tayo barok. Iso nga aggagaget ka, Isabelo. Alfredo! Isabelo! Umay kayon! Tamangal daw tayon! Kapan narapay kapasiak ay dasay.
bulaklak ng napakaganda. Isang alay ni Virginia para sa mga espiritu upang layuan ang mga tao. At ngayong gabi, ating tunghayan ang isa sa mga tribo ng Candonians na magbabahagi ng sayaw ng Ilocos para sa mga tabako.
you, Contingent number 4. Things beautiful in a true-to-life story of unity and resiliency. Ating bigyan ng masigabong palakpakan ang Barangay Bagar, Langlang Kasegundo, Tablak at Barangay San Agustin! Anak, agawaan iti agadan tapno nugunod mo, dagiti arapaat mo.
Oh yes, we can Candon. Kapot tabako, panagbiag ka trumak. Oh yes, we can Candon. Kahit pagdudo, kultura, keng produkto. Yagi nanumbo, panagmula di tabako. Isot mang tetiraksak, ibiyag iilokano. Oh yes, we can Candon. Kapot tabako, panagbiag ka trumak. Oh yes, we can Candon. Itay tagdudo. Bachelor of Science in Business Administration, cum laude. Thank you very much, Contingent number 5. Hello, hello, Mike. Sound. Sound check.
Agyaman kami, Apo San Juan de Sahagun. Thank you. That was contingent number 6. Ladies and gentlemen, contingent number 7.
Baguio! Timan, ang biyag ti Candon, Happy Tobacco Festival! Ayan! Thank you. Contingent Tower 7. Medics, stage po, medics. The stage. Di syudad tayo Candon! Happy Tobacco Festival! Kayang-kaya, Candon! Nakikiman nalon, kasapa ngagriing. Taraok ti manok, ag serving ang oras na, para ti panagring day tinasapa. Taraken anwang, ag serbi, akatulungan da, para ti panagtalon da. Panagtalon kat isut ikang pangronaan, ang panggedan. Pagsapulan, ang pagsayatan. Panggedan, para masakbayan.
na perpertiti kami pagbiyakan. Awat sa bali, at dawat me. Iti Diyos ana marswa. Ket ti patron mi, nadiket tulong, nga gapoy tingato. Thank you very much, contingent number 8. May dawat apo dagiti drivers tilugan nga nakapark di sangwanan ti Candon North Central School. Pakialis tayo apo ket adadjay dagiti fireworks. Ulitin mi apo.
Thank you. Contingent number 9. Ulitin mga po, di panawagan mitatay, dagiti lugan nga adadjay bandana iti lawn tennis court ken nagbagtan ti lawn tennis court ken Candon North Central School pakialis tayuman basit apo. Papantayon ni Jimaudi ang contingent ket malpas deja will be having the fireworks display. So ngay dawat mi apo pakialis tayo dagiti lugan tatan please. Dagita ubing di tayan ti agdan. Bumababasit. Ulitin mi apo dagiti lugan nga nadalanan ti ambulansya pakialis tay basit. Diyos ti agngina. Arito'y naknakbong sa ibig ibalon mo, agan nagkakin aga-agal na nga nasayaan. Wen tatang, agadal nak nga nasayaat, agyaman nak tatang. Tigngarod nakbong sa mapanakon, taltalon, at mulat tabako. Agan tatang. Yaman nak sa makkel dagiti mulak at tabako, talubos ti apo, maapit kayton.
Thank you. Contingent number 10. May dawat apo dagita audience nga data tuktok iti kabarbaro nga building ti Candon South Central School. At dapay tao dyan ti tuktok ti Simon apo awan bang sipaw kanya yulita. Thank you. No daman pay apo nakapark nga lugan dayjay nagbagatan ti Candon North Central School ken tennis court. Ialis na yun apo ket dandani tayon iti fireworks display. This time let us witness another intermission number. The champion of the calisthenics secondary level. Ladies and gentlemen, the Candon City Information Technology National High School